Ahojte ľudia, vítam vás v druhej epizóde Ultimate Caster Night. Tak poďme na to. A mimochodom, prosím, dajte mi like a odber. Snažíme sa dosiahnuť 50 odberateľov. Ďakujem. Tak poďme si treba zdať tohto si dáme na 20 pekne. No si dáme ešte tohto si dáme. Jasné, dáme si ešte, koho si dáme. Chodíme si dáme ešte týchto malých svinierov, pardon. Potom si dáme ešte tohto sme mali, no nie, tu si nedáme, tu sme mali. Dáme si takých novúších, čo hovoríte? Týchto dvoch si necháme, tohto parchanta, tých parchantov teda, ešte tohto fongaja. A dáme si treba, skúpime si tak dali. Dáme si ešte túto. Keru by sme si mohli dať. To bude asi všetko. Viem, že to je slabotina, ale tak v trojke to dáme viacej. Tak poďme na to. Poďme na to. To som vôbec nečakal. Počkaj, teraz som vôbec nepochopil, tak ešte raz poviem. Tak ešte raz poviem na to. Mamo boj, nie! Dáme, lebo neviem, ak sa zrobí, bože, neviem, že som hlúbko. Dáme si miesto nej si dáme tohto. Urobíme kompromis. Dobre? Kompromis. Je to zatiaľ ľahké. A potom ešte do komentárov napíšte, aké videá by ste chceli. Fakt neviem, čo by som ja natočil. Tak vyberte vy. Sorry, že som dal toľko málo animatronikov, len ja už nestíham, musím ešte niečo spraviť potom. To je narýchlo urobené videjko. Sorry, troška to bude akčnejšie. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat
negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. Dzieci jak młodzi tu They jest spent a small panikę. fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Ja już nie mam skoro That means. But most importantly, energiu, nie they're all dostanę hiding energii. in some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. To dociągniemy do końca, ja to mówię. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper... He promised to never leave them. Adios. To mi nie hovor, že to dáme do konca. No teraz si došiel, ty vták. No light can save you now. Bože, dobré. Ako robíme ešte ďalší kompromis, to tu si nedáme a dáme si miesto neho... mango. Tak poďme na to. He promised to never leave them. Čemu sme ten vytrak zapnutý? Vieš, tá energia tako ubúda. Nepáči sa mi. Tako rýchlo ubúda. Čo je? Dajte. Yard, how may I be of service to you? Dajte mi aj napíšte mi prosím, na čo je to teplo, či ma to zabije, či čo sa stane. Nechápem to. I want to tell you something. Tak mi povedz. But he could not choose. Nie, fungaj. Nepozerajte sa tu. Piece of the remains. Vec, nie, nepozeraj. Nikto, nič tam není. Nič zaujímavé. Tu zatvorím. Ty kokos, to ja budu. Škrabať nohu si nemôžem. Nič. Za mamkou, alebo za otcom. Otcom vyplakať tam nie. Yard, bird likes you. So I'll do ye a favor.
veď tu je main glúš. Máme v kostiach, teda, bože, v kostiach, no. Som cítil v kostiach, že to dáme, som chcel povedať, bože. Ja som túto hru skúšal raz, ale nemám to na videu, tak... Bože. Tak to by bolo všetko, viem, že to bol taký rýchly myšmaš. Tak ale nemám na to čas, tak tu máte takéto krátke video, druhá epizóda. Pozrite sa na druhú, to je tiež tam. Zajtra vyjde tretia, tak sa na ňu tešte o tretej. Tak bum bum bum, všetko bum, dobrú noc, čaute.